iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos di inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay agure ka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nito yan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tatamanaw! Adak, dito'y kwaraw! Urayan nak, tadalang kita ay! Ngayon kayong aron dito'y sirok tidak kalabataw! Wine! Dito'y, adadak kilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no, araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka! Adda nga agpaiso araw! Tatamanaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shhh! Tagtagariya! Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na! Iwat mo Kunak lang aruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay! Sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanan. Detektor? Wine! Kasapulang aming kay tititiktar. Anya kuma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, itiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Ay, jak amaw Ay, kunak man no amo maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si kakit di may. Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Dahil talang, ti sungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asaw ko araw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tatabadaw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda, no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mong apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ay, ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor. Paray! Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Uwan paray. Isong aron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maalat at ibalitaw. Ay, di ka dalag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok na itakan ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, ada nga min umut-utang kanyak. Da,
Asinaw? Padak a politiko. Di mo matlam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, sanan amasapol nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramid kumad, iji barangay haul. Manuhal daw ti kaawan niya, oh. Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di balitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Ingka agala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alaing kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay, agore ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tantagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nagtuyang. Daytoy may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food paray. Yeah. Naimas dayta paray. Itala ang makitak ti kasta makana. Kitali kanamon paray. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic one. Sige lang paray. Ibusan mamin dayta. Mayat Ay kitagyaman na ka paray no magustuhan. Naimas ko nagtumay. Apay ngay. Madimatad ti panagkitak paray. Nay. Apay ngay paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak di tayo. Agraman ba to? Ay, tinasaya paray. Iturong mo pay. Taringan kantaw. Madya talaga tirik na ka. Mala, i-relax mo pay paray. Iturog mo. Tuyang! Umay ka man. Apay. Naulaw ni Parinteng. Talaga nabilag din pakangkaw. Anya ngay nga rod ti aramidin taitan. Ay kirogyan tan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano kaado ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalimay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuya. Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw.
Iyasideg mo dito iti detektor to ya. Sige. Atoy. Yes! Napigpig sa manantitayak na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, uwin to ya. Karting ang tatiag kalay. Ida, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ara pa apakon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kat ato talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, yun nga raw. Unak laki, din no adu abars, di balitok ti adda ditoy. Kita nga raw no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga raw takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kit laki di, ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, yun nga raw. Aglat-lati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutin ti balitaw. Hindi kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. Adda detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wait. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Daytoy man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Daytoy. Wanangkal, mamati kayo kadikanyak. Naa. Amok ti pike kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. Adda balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Pakakitaan no pudno mutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Agure ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Lukas ta. Ay sus, sinaordak. Tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlatay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlaan nga. Nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla kumakas yay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor, Enteng. Kuwa. Jak amo piki gayam. Patsin na kuma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, inggatang mo iti may sa apike a detektor. Anay ko, anay.
Mabitlang! Pare, Enteng. Umay nakadiman ng kabilan, pare. Di kagdanag, pare. Ah, Ay, Ay, pakawanan na ko, mapare. Jak amo alata lang gayam tinakalit, Ayun na yan. Ba't yun nakapare, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alatala ang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain latala ang tinakaliyo. Nagyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay natatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisarsarakan nyo laday ta. Ala sige! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Nelyesa Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Buglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.